betul. Biar dinauli di bulan ada kanon. Naik takas mahani marulubolo marlas biroha. Imadung takas mundur kami. Kena nami do boru nami macaru pasu-pasu perdawa saripio. Ale opertusi berhidi ada pataki. Neng beton nami masuk tua di kodang nami. Asang giat teruni. Di sahabat Tuhan salut ngasa pasu-pasui berhidi ulau sadarion. Atau amak pada nami. Asang giat percolo sepan nami tua mata do tahu jumur ma alu-aluham tua mata di bata. Suk dia kelas di roha, alu damang matu nasakti di mutau. Sahabat itu alu muna yamang, alai saluhurna dia kena uni, ala rondo namang gugung saluhur nasa na kurtinyon, atau alu damang matu mata di mana. Mau lihat lima anak pada ini. Alas marmula do dia kanauli marmula na dia ka naringgan nagular nama kodang ay marhide la mabot ni kodang sajur mula gorga padamo mari hami kodang mula las uduma tu kodang sopa. Amang pada kami, nunggu mula nama, las di kamu akan kodang sopa tu kami, tu salut akan namanya nahumaho. Alani pasroh kami, asal mestor dia kami jauh dia akan nama kami, las sama kasopok kodang sopa ta, memeri kita akan katiti atau hubungan Tuhan mah, terus maruhata, tu akan kodang lima ini nama kakak. Jadi hubungan itu, jadi semua lima amang pada kami, asal tu bekas olokon kami. Di nama jalur tuan kodok kami lihat matu buka kapagabi perhorasan sealut tujularon marhide haroroni kela nami masa atu tongani bagas nami beda mangkodang liati.
ama-ama pada nami nung natangkas di sariyo kamuja kabanginuan nami